Sa running era na tayo, guys. Hello. Ang warm up, guys. Good morning po. 0 kilometer. Madilim. One kilometer. Hey, let's go. Hey guys, Taurus na tayo. Gagaan ng katawan ng mga kasama natin. 2 kilometers. Hey. Ilang kilometer? 2 kilometers na. Hey, 3 kilometers, guys. Hey. Kaya pa, Mark? Kaya pa. Eh, ang ganda na lang view dito, guys. Woo! Ayun, oh. Yan. Yan yung view natin. Jogging. Jogging pa ba to? Jogging, walking na eh. Huh? Power walk. Tapos babalik na tayo mamaya. Okay, malapit na tayo, guys. Tapos babalik na tayo. Nag-spring na yung pako. Guys, sunrise na. The sun is rising. Dito na tayo sa bundok. Woo! Guys, 4 kilometers. Hey, pabalik na kami. Five kilometers, guys. Hey. Wala bahay. Hanggang doon, tas ano. Yan. Hey guys, 6 kilometers na tayo. Yan. Grabe. Diba? Ilang fats nang nabawas sa atin. Tas panangan na naman. Kailan daw ba tayo mag-beach? Ano? Hey! 7 kilometers na. Malapit na. Woo! Buksan tayo si Mayor Marvega. Nakarating na tayo, guys. Kaya pauwi na sa pagkain ulit.